Angibingelele madoda, ngibingelele bafowethu enhla nasezantsi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Udokotela Mngcwabo lo, ngikhona ngila eNyukhasela e-7334. Ngiyaphinda ngifuna ukuxwayisa abantu ukuthi-ke abaxwaye abantu njengoba siya kuDisemba, njengoba kuDisemba nje ubugebengu sebubuningi kakhulu. Abantu sebebaningi abazenza omngcwabo, abantu sebebaningi abathi bazi izinto, kanti umuntu owazi into uyedwa. Umuntu owazi into uyedwa. Engifuna ukukusho bafowethu nani nonke nje nengibukayo noma ngabe kuphi, amandla omgodi asekhona, enza kahle kakhulu, enza yonke into ongayicabanga, ungayizela nje wena la kudokotela uDlamini ngoba usuke ungikhumbule. Uyazi ukuthi amandla omgodi lapha kunomunye umfowethu lapha endaweni yaseGoli eCaptain Park bamtshontshele imoto kodwa manje uxoxela imoto yakhe ikhona ibuyile itholakale endaweni Port Elizabeth la etholwe khona imoto ivan lakhe sebelishintshile balifaka-ke iy'number plate ezokuganga zakhona kuleya ndawo leya yale, kodwa nje litholakele likhona. Ngizama njalo ukuscrolla la ukuthi ngiyofika kulo ngizokuvezela nje nawe ubone. Angazi kungenzeka kanjani ukuthi kungenzeka kanjani, uzame ukuyibona lento engikhuluma ngayo. Angikhulumi amanga, angikhulumi amampunge, angikhulumi into lezi zokudlala. Balitshontsha kuyi-owner linje, balitshontsha endaweni yaseGoli lapha eCaptain Park lalinje. Bahamba balifaka ikhenophu, bahamba balifaka ama-number plate wase-NC cishe Northern Cape. Balifaka i-number plate e-NC e-Northern Cape, kodwa litholakale ePort Elizabeth ya, kodwa likhona litholakele. Hhayi phela ulokuthi nje kuyadlaliswana kunjani, hhayi phela bafowethu ikhona into ezokudlala khona nje phela ikhona ezokudlala, kodwa nje lokho okuserious. And futhi enye into esengicela ukunitshela yona ababukeli lapha emakhaya, izinto ezisensitive baningi abantu bahlale besho kumina bethi wena dokotela iy'ndaba zakho zonke uzikha phezulu. Vele ngizikha phezulu ngesizathu bafowethu. Why ngizikha phezulu? It's because these days ama-scammers maningi, these days abantu abayizigebengu baningi. Athi umuntu ukwazi ukwenza into ebengayazi, athi umuntu angakwenzela imali ey'sheshayo, angakwenzela yonke lile mfumba ngegama lomunye umuntu, of which-ke ku-wrong. Into ebedala yonke leyo nto yile nto lezi ukuthi siyashutha ku-YouTube, siyashutha kuboma-TikTok, siyashutha kuboma-Facebook, ku-end up kuphuma amagama kungafanele ukuthi engabe ayaphuma. Igama noma ngabe liphi elijulile kumele ulithole kimi, ulithole emlonyeni wami, ulithole from my horse's mouth. Ungayitholi la ko-YouTube nakuphi ngoba ubugebengu these days buchithakele. Akasekho umuntu ongazi lutho. Abantu bavilapha ukuyomaketha bathi sebazi izinto, abantu bavilapha ukuyofuna umsebenzi athi umuntu usebenza imali ey'sheshayo. Why ungakuzenzela wena imali esheshayo? Into engekho leyo, kodwa into ejulile noma ngabe yini. Ayi into ejulile noma ngabe yini. Hayi mani isiZulu asitoliwa phela. Akuthi yizo lento engisayidlala ngiyibalekela ukuyichaza. Sengichazile nje ngiqedile. Wena ngoba umdala, wena futhi ngoba unamandla okuthenga idatha, wakwazi ukuthi kumele uthenge idatha ukuze uzobuka mina. Ayikho i-meaning eyendlula nje ukuthi uyothenga idatha ubuye ufake uvule ungene kwi-account yami ungibuke. Abukho kubudala umdlula lobo. Ayikho futhi enye into endlula le engizama ukuyichaza, endlula le ngishoyo.
ubunjijwa sengithe nje yonke into 073219 664 073219 makuwukuthi futhi awunayo i-airtime noma ungabhaza uzothi lo sisi lo ngisizayo mayibamba ucingo umtshele ukuthi no ucela ukuthi angidlulisele kumina mina will make sure ukuthi ngizoza kuwena bese ngithi ke babafowethu amandla omgodi sebenzile lapha eNorthern Cape yabanjwa Port Elizabeth abamba imoto lapha i-van lapha i-double cab yomunye umfowethu ebayitshontshe eGoli amandla omgodi noma ngabe kuthiwa utshontshelwe nini watshontshelwa ubani maye ekutshontshele noma bayithiwa watshontsha into yakho ayiseyidayisa kodwa sisifuna wena ufuna ukuthola ukuthi ubani wathatha into yami yena noma ifoni yakho le eseyitshontshelwa idayisa wena usebenzisa amandla omgodi azobuyisa lo ethathile yena usezofika acula athi hey manje baba Mngcwabo ifoni yami yale ifoni le ngayithengisa ngamandla omgodi nje qha okuningi kodwa uzokuthola mawufika la yabona mawufika la uzokuthola sengigcina ke bafowethu ngiyayicelela ungafaki imali uthi ufakela mina kwaphepha ungafaki imali uthi ufakela mina kuphi umuntu ozokupha that permission ukuthi yenze njalo yimi futhi angibizi umuntu engingamazi imali ithi akangifakele imali unless masike sesabonana wazoconsulta sahlala phansi njengoba ngihleli bese uyahamba ke nami ngikunikeze ama phone number ama bank details wami uwanikwa yimi. This time it's December bafowethu. Whatever siyenzayo yenzani nicophelele ingane kumele ibuyele esikoleni, ingane kumele ithole, ingane kumele ithole impahla kaKhisimusi, January kumele ibuyele esikoleni. Ningasebenzisa imali isinoma kanjani. Amandla omgodi akhona atholakala 0732196664. Udokotela Mngcwabo uyahlehla lo ngisekhona ngela eNewcastle osizweni 7334. Ngiyabonga niphile nje nonke emakhaya. Hey bakithi.